Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Demi berhak boleh perawat ni yang Motphran ni, Shah Motphran macam kalian muar baik. Jangan lang ang biasa kaya kalita. Dari nang isang iyang pwede si sinoro sa ni. Ya, jemput lang sinoro. Pasal kumai kamlang irepat kalau kajuhi. Kasulas kai kapar. Bagi ni apa yang siang kalian menguar bepo Motphran. Ni saya kali bro. Oh, kami kata nama. Oh, dia ki bos dia sahuk. Siapa itu? Siapa itu? Bukan tu pak. Ya bos itu. Kepenblok ada kata bos ini. Namar ni lalong pun pelajai ke ni. Lalong nyubeng pelajai. Kepenblok ke bos ini kayaknya ya ki bos ya. Ba ni ka sa mulai murok ni sina. Kejar. Yang sana kali beli Ki Draibar kamai kali saw hadim bela Shah Khang banyai lingba ke polis bazar shiduk ke Motphran menda ke singi ka khat lai trik unai wing kelaya mi pajba ban pinpau ya ke jing persha ya ke tega rai namar ba kala kta shisha ya ke kamai ke ji jongki halor ke ni ke jing Shah Khang ban Shah ban kamai shiduk Motphran kala penlong ya ki Draibar ban Leitur Shah ke office municipal nak benta banya kendu yu chief executive officer ban pan jing Shah halor ke tega rai kini ki Draibar banyak kali saw ila pinpau ke jing persha jur halor ke tega rai ban Khang ban Leit shiduk Motphran kadau ke dei ba don bri shu ki ban kieu hakini ki kali saw namar baki habban herno tang hakmat DC office Habis keren baki kat tu kat ni kibla Leit ban pan jing Shah na u CEO kilayat ho ban nakaliang jong u ula pinshai bakate ke jing Khang ke dei tang ke jing persang ba nyau sngi bal ada ja ba kamlong ke office kan hab ban pinmi dak wei pat ke hukum kat kum ke jing tip bala yo ke jing Khang ban Leit kamai kini ki kali saw sha police bazar bat Motphran ke long kum shibenta ban pet chipor ha ke deheng kali bat nakaliang kini ki Draibar kila pintip pakin up ya ketika por bala bo da ke municipal Layu sini. Blok kayaknya. Kajing blok. Kami tanah kali ini. Si sepawan sekilo. Naik santli, dekat sampun blok naik santli ke arah jalan tapi kata kata. Tahu mereka tahu berapa blok kali saw ini. Mereka mesti. Blok lu private taksi. Takanya kapan unta tak ke blok mengi ke naik santli ban ya katu ke arah jalan teli na. kau kanya ta blok te ai bin brok khai. Ayo ibin beberapa kali. Kemudian Kebek. Private ro kajo kali kamai ro kajo. Private lokal but kali saw I private Kebek itu kanlong siliang. Kanlong siliang guys. Kanumlong balik siliang.